Salbag kayo akabalay ikaw. No personal na gamit. Sa iyo bibiyangan. Dito'y lang ti pangidul-duli na kitisagay sa ikaw. Nawan mo dyan. Nagipanan niyaw. Ketno at dalita buok yaw. Unay daytan kaka. Sagutan na kayo gagayem iti may sa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Inggagaraman mo saan, daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kaniti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O neretan kaka. Mapadayawan kami manan ang mangisagot kada kayo iti sabali paya pakasaritaan anapaulwan. Igastuan nat barkada na imutan nat pamilya na. Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Tatang, ikandak man dita iti ore talugasot lang. Anda kamin pangaramatak. Apay Gilbert. Anyat pagkit kita am kanyak. Obog! Ni, adayo mo tatatang. Naubog kayo kuman, di saan na nakaang-angrag takodil kan bukyaw. Naglanggong kan. Agberbiro kan sakit da iti dongir baw. Di kayo man lang maangawan tatang. Katnoda kayo ti kasingputan nga ama. Papispisan na ko namda papispisan kan. Unay daytan kaka. Saanak alalam nyo nga. Katno kastoy nga buel-buelo ak amapan makipalaw. Di nakbusidan. Taamangan no maikan ka. Ha? Ikan da kiti kwarta tatang. Ikan ka iti sipangol. Ano. Pinaysuyo mo itong tinang sipangol kanyak tatang. Unay daytan. Awan pa'y ganas ka ni tatang nanang. Kaano pa'y nga daganas tayo tiday tatao? Makapungtot kayo sa nanang. Una, tanamuak nga inlibre ni tatang mo dala kay pusing kun andreng. Napanda ng restauran. Idinto tati pamilya na ka di na pa'y mapurwakan ito oray tipping lakuma. Doldog nga ma. Nasa uyang nanang. Dumaw dawat ak iti talugasot iti naminsan kat nakapungtot kidding. Di yun daw dawatan. Tapno at darason at di yun tumot ikan. Ay, unay daytan kaka. Tata Eduardo. Nay, si kamot kayam Elisa balasang ka. Anda ka di ibagam kanya? Kwa kumatata. Di kay agong unget Apay ko ba nga agong takngay? Ala, ibagam noan niya na talineng. Bumulod ako may tikwartayo tata. No, adda Ay, sana maawanan ti bulsak balasang ka. Mano ayat ti buludan. Sa nga ribula ang kumatata. Nagbasitan. Ang angawon ka lang, balasang ka. Pinapudno na ka. Day to yan, tinabati a kwartak. Alam no, masapul mo unay. Talaga ang masapul ko una yung tata. Ataw. Agyaman tata. Talaga ang naimbag ti panagpuspuso yo. Kasta ti may parbag. Tulungan, nagitag kasapulan. Ayun na netan. Awan pa'y mabuludan mat. Kat itong bigat pala ti swil daw. Nagadot kwarta ni Tata Eduardo. Dumawat ka ngamin kan kuana Imot dayjay ti pamilya na. Ngam igastuan na ti barkada na. Ay, kastagayam ti ugali na. Nasurtak namin. Ado tinagastuan. Saan ngay mabot iti sweldo? Kaasi kamot manong Gilbert. Alaam ti limagasot kon. Ta bayada min tun bigat.
Imbagpay kan ka Elisa, ta dalat ta kwartam. Binulod ko matla da ito akwarta kini Tata Eduardo. Anya, ay, wala na itang kaka. Imbag man Eduardo, ta doon na iti kwartam amay pabulod mo iti sabali a tao. Kada pangilibrem iti sabali a tao. Ngam no pabilyam tagkid daw ken kakatawa. Adda pay ragpin na nga unget, jablaw. Alit pagkaskas ta amaya. Sumanao ka, Deblaw. Agsauak gapoy ti kinalaglag mo nga ama. Ura awan basol ko kit pagpupudutan nak bakit. Inton ko na muli nagpagpungtutan na kumabilak no ka. Laglag kakid di ah. Pagkakaranipak tidakas na isawsawang mo siyawn. Di ka lagbain iti Diyos. Anya? Ay, nagsao, jada bain na iti Diyos. Kano si katiawan bain na iti Diyos, tabay-bayam ti pamilyam. Kung nga rudin tinasantuan akasuratan, at ti ama amang baybay ay iti pamilyana, kat arig na tay awan pamati na, iso nga itapwak day tang ama iti baybay, tawan sirbina. Ninayo naman ay. Panawan ka man langan, tamang lumalawanan ka bakatan. Malawanan? Ah, si Kantupay, ti malawanak luko. Nakarit ka laeng, tagkara mga abak ka. Maibus tula ta kwartam, takitaem. Ada sa nga ribom nila paray. Ay, saan amat yanan ti bulsak paray? Napigsa ti ubog na. Ay, nagsayatan paray. Pabuludan nak mga raon iti oray sa nga ribulay. Day talaga ya. Antaw iti sa nga ribaw. Kano nga yabayanak paray? Ito na kwarta maon. Katlo makatawon ngay. Santo, anda kwartak. Adi isuntan ti panagbayad mo. Lungay, 5 atawon. Santo, anda kwartak. Adi limos kaon kan ka. Unay daytan kaka. Nagsaya at kaan, Eduardo. Ay, talaga nagsaya at bakit, Siyawn? Wen, nagsaya at katasan mo ngem imutan ti barkadam, ngem ti pamilyam kat baybayam. Ay, agtana ka man. Ramaan nakmanay. Agpulukan tulaeng. Imbes nga ornongem ti kwartam, ta isardeng mong tagsugal saan mat, ta sige kalata sige. Kay kayat mo ngamin tagilibre, kadag pasikat dita. Ay, panawan ka man langan. Tamangan numarabis ka. Ala, sige. Agpalastog kalata, Eduardo. Para makitan to. Unay daytaan ka ka. Limagasot mo man, paray. Ay, tati pagladladingitak, paray. Nabayagan nga 1 kwarta. Anong samad ti pa utang mo? Pagsingir ka. Pakiapaaklaan na mabwisita. Apay ngay. Agpapadadamot iti ibagbaga. Sana balya. No, amu dalakid di mo ti agpakaasik. Kan makisarita iti naimbag. Naitang araw ti parikot ka. Nadidaan mo tagsao iti naimbag. Agsao na lang arudan iti dakas. Kigto tandak pa. Ay unay daytan kaka. Nagsasarnumat ang tipan nakabak ko paray. Ay nakastarakad isardeng mo pa ilang. Tanong saan? May boss, ultimo pagbagasam. Wanya raw, nakirikira na ka. Nawa talaga ti pagsasao at isugal kat ikulbo na ka.
pan na lang ti tao. Ngam adun daw tay panakaabak mo. Hasta nga raw ti mapaspasamakin kanya. Talaga na ikisapa ka. Kasaya atan, ay sardeng mon ti sugal parey. Amang ano malabusan kan. Napatibadom kat may lakom to pa yan, just kay. Ha? Nanay, halaan niyo to'y doribo tapno adamat kwartayaw. Apay nagsuldukan anak. O nanay, nagpalingkiak pa yan ha. Ay na, nagsaya at ka anak ko. Kanayon akasta tunggal agsuldo ka. Nalasigi nga rod anak. Ta ilutok dagiti pinalingkem. Katagyaman nak itiinted mo akwartak Isumot la ang tigastwag no may busan tayo. Kinumplito ko ti pang kusina, kan pang banyaw, pang kwarto, kan tagdumapay. Dapay dug food kada kat food na ginatang ko, tapno saan kayo nga agtaktak bang tim-timplay ti kananda. Gimatangak pa yun na, iti sanga ka pa na bagas. Kan ado ti karga ti ref ita nanang. Kinumpleto kami. So nga, apagpursiton ti allowance nga nabatay. Nay apay nga ay naanak basit laeng kuma at ginatang mo. Tapno adumot laang timabati ken ka. Gilbert Barok, daman ibagak. Andiyan ay tatatang. Pamuludan lakman mag iti duagasot laag. Kunap no 2,000. Ay, mapanilatamot no dalakit na. Ay, allowance ko lang tinabati tatang. Narigat ti maawanan iti kwarta. Sa inal daw arumbor mapan nagtrabaho ti tao. Ure, talugasot lang barok. Bayadak tao no ada kwarta. Itay, duwagas out. Ita, talugasutan. Pangalam kumangay, iti bayad mo, saan ka mo't nagsusildaw? Ay, no mga bakak iti kompormidita. Ay, awan panunot mo talaga, Eduardo. Mapangnamnamaam ayat ti sugal. No mga bak ka ita, pasig nga abaken ti subarsaruno. Isungag panunot kan, no adda panunot mo. Unay daytang kaka. Agsasaruno ka naon, ti pan nakaabak mo. Nakaututang ka pa yan. Ngamang namnama ka latta, iti panangabak mo. Awanen, naidagal kan iti utang. De ka pa'y lagpatingga. Nangipanam, iti utak mo. Gilbert anak, di mo ikan iti kwartana, tapno nagnakam. Talagang awanan ti extra manik na nang. Ta inggulpikon karag ti masapsapol iti unag ti balay. Kasayaatan day tabarok. Uray may busti kwartam, taagpaay mo't iti pamilyam. Katsika nga, Eduardo. Uray may busti kwartam, basta agpaay iti barkadam. Jablo ka kiday. Ay, unay day tan kaka. Siyak man mati umutang kada kayo, paray. Ay, awan paray. Lady utang mungay. Nang ibaga kaidikan niya kiti sa nga ribaw. No, kunamat bayadak to no ada kwartak. Kay apay awan pa'y kwartam. Awan pa'y nga ron. Pasig kay amin nga awan kwartana. Hindi na kayo timbang ibaga kanyak. Automatic. Kasta talaga tibiyag. Ada kumbo, ada kyan. Seryoso akparay. Kasapulak ti kwarta. Tadi dakmet ikan ti pamilya. Ta inim imo tamad ida. Basol mo Loy di kapigpigsaan ko mati sumreken ka kwarta ta inik tamad ti pamilyam. O di ikan da kamit kumaita. Ikanda kayo nga ron nga gagayim ka nga inik ikak. Ikandak mata. Palaran ti panagbiag tayaw, Eduardo. Agpapada tayaw nga awanan. Ngamen, agpapada tayo mat aman lugal.
Ay, unay daytan kaka. Bakit? Sa nga gasot mo man. Apaya dahil padulin mo kanyak. Di bakit sa nga gasot lang ti bulbuludakan ka. Kaano ti eksakto pa ng bayad mo? Ya, unay mo't daytan bakit? No awan ti eksakto pa ng bayad mo, saan ka ngaykan? Intun adamaran kwarta ka. Paggapuan na ngay, dahi ta akwartam. Ay kwa, di kwa si kamot bakit? Pumanaw ka ni tisangok, tawan maitid ko. Ingka ka iti pinapautangam, kas ka din liblibrem. Agyan ka pa'y kidin akadakwada, agyan ka niya balay da. Ay unay daytan kaka. Diyo pa'y mo't amaw ti mga ase ti kabalayaw. Amom ti agsaw iti kasta, kat awan pulos asim iday kada kamay. Matungpis kan to pa. Agtalakan, darasem. Sikan ati pagpakaasya Gilbert Barok. Pabulutan na kiti oren o manulitaan. Awan mo tatang. Inted kon kaninanang. Lo ikam ti ilam. Ikan nakmet Barok. Igasang-gasat ko kitdeng ti sweldaw. Ninanang langan ti kak. Ta amuna ti agsalimot mo. Amuna ngay sakit ti kabalay na wano pamilya na. Adda panunot na. Ay unay daytan kaka. Kas naamot na awanan utak ka, iti kas na pa nagsasaom, Gilbert. Kaano pa'y aya, nga da utik mo, Eduardo? Kaano pa'y, nga da panunot mo? Ay unay daytan. Awan lang arudan dito kanya. Pasakitan dakpay. Saan ka nga agsinter? Agnakum kakitday, tasan pa'y analadaw ti amin. No awan latta ti panagnaknakum mo, pumanaw ka langan, ta iso ka pa'y sawir dito pagtagan. Ay unay daytan kaka. O anya, agbalbaliw kan, wano agtalaw kan. Ay unay daytan kaka. Ditan kagayam tinagibusan ti pakasaritaan na napauluan. Igastuan nat barkada na, imutan nat pamilya na. Manipod iti Triple R Productions, isagot ka na kayo. Ti Jor Dramatives TV YouTube channel, ti pakasaritaan arapauluan. Kidaw ni Dr. Wakwak. Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Anay ko, nagsakit unay ti rusok ng tiyan ko. Anay. Mabigla nga atawagak ni Dr. Wakwak. Doktor ka di daytan na lang. Basta makaagas. Mangagas ko na mo ti kaduan. Inalak nga rin tinamber na kadakwada. Agdindinamag ti kinalaing dayto amang ngagas. Nasaysayat mo't lang, no? Doktor nanang. Ay nanangina unay ti doktor. Nalaing a doktor dayto'y awagak. Ay na, bibi ito na nga agasan ni Alma. Iso adi kay madanagan unay. Ay, unay daytan. Uwak-uwak, nala daytan mayatan. Anya? Iti imawag kayo. Imbaga ka magisagana kayo ni Tishat Water. Nakasaganan, Dr. Wakwak. Okay. Idip-dip mo itirusok ni Alma. Anay ko. Kinti sa nga baso hot water. Itin mo ngayon na. Ay, mabit lang taramidok ti imbagam, Dr. Wakwak. Ay, mga lati na naman napudot ti termos. Sa kayam ni Dr. Wakwak. Mabigbig-big. Ang mga agas dito lugar tayo. Kan iti kabangibang alug-lugar. Na kayo ngay. Siyak ni Ruel Abo. Asawa ni Alma. Nagtuyad, ti danom ng garapon ko, napudot na ito eh. Kung may isang nga baso danom, nga inumam Alma. Ay, Dr. Wakwak, siyak gayam ni Andang.
Siyak di mawag kun ka. Agya mo na, tagbilib kayo uray kanya. Dakal at tulong na ita, tapno magasan ti pasyente. Tano awan bilib yung kanya, awan natamukaon. Ay, awan pagdanagam ko nakmat. Mamati ak unay kun ka, Dr. Wakwak. Agbilib kami amin. Very good! Sige, irisita ko, nagiti ka sa pulan. Anay ko, nasakit na talaga ti tiyan ko Mapantay san ito ospital. Ay, saan ka ako mong kontrabalasang ka Ang mga lugumuras ang kanto, wano dakas nga espiritu. Ha? Nainom kumitsan, pinapudot adanom. Adoy, Teresita. Ha? Talo akals kan arak? Exactly. Kals kan arak? Saan ka nagtanabutob? Tanay tamat talaga, di ka tirnuna. Pulutan kan arak. Sino nga min ayat ti pang tedam kada gita? Assistant mo kaday. Iti Moscow. Asti, dakas nga espiritu nga abugan tayo. Asti, ikan tayo iti makan kan arak. Tapno, maay-ayo. Tanurorodem rayta nga espiritu. Ada aparigatan na ti masakit. Ala, agtungpal kayon. Tapno na saya at ti amen. Awan, Dr. Oyak, ay, Dr. Wakwak. Unay na itang kaka. Pagduwa-duwaan na dyan, lakay nanang. Ops, di mo ibalbalikas da gita asao. Tano saan, mapasublyan ni Alma. Nalaing na dyan ang mga gas. Tagdindi na magtinagan na Dr. Wakwak. Just kay. Di ka agsao iti may kontra. Tamangag tigayim na nga espiritu. Magasan ka diya talaga ti asawak, nanang. Uwan, sigurado na ita. Owan niya Alma. Ada ka di nagbaliwan ti rikrik naam. Ada basit nanang. Saanan akas itay nagsakit launay. O kunak tumutan na laing da dya mangagas. Kat no first aid lang na tempakat na nanang. Kunak matasaan ka ako mun kontra tamangag na. Ay na, ada power day ta. Ha? Anya? Ay, unay daytan kaka. Apay ngay ngagpakaruman ang ti sakit ti tiyan ko kan ulok. Paingay nanang. Saan mo tanay bagan ti asawak? Kasanokit kun kontra amat. Masapul alam yung tidakis nga espiritu. Tapno maparagsak mo. Anya? Di mo insultuan. Wano paldaangan. Tapaldaangan na kamat. Mukas tataramidam. Unay daytan kaka. Ay, nasakit talaga Nasakit ti rusok kan tiyan ko. Graman ulok. Ay, mabitla ang tawagak ni Dr. Wakwak. Ay, salit ki di nga men. Di kaya't asawan rayta. Kurang jainted yaw. Kurang jented ba sige ibagam nga rod no anya pa ti kayak dayta nga espiritaw tapno umimbag ni Alma. May sa kilo lasag tibaka. Kan may sa kilo matlaang adalam tibaka. Plus arak. Anya? Apay nga daman yung arak na. Oops! Saan yun? Adil-dil laway. Managpulutan kami na niyang espiritaw. Kan narawat iti arak. Ay uday-daytan ka. Sige, ano pa iti tamingag apasinti dito balay. Bye-bye! Nagsaya atay. Adamanan pulutan kan arak apag sasangwan mingag babarkada.
Nanang, kalukwan samot na ito. Ay kunak lang arud na di kag sasao iti may kontra. Sumanao ka mo. Ipantay langan ni Alma iti ospital. Saanen taag kalmamot laeng dayta. Sakit ti tiyan la dayta. Sakit ti ulo laeng dayta. Wala ngam nakarumat. Sa masya na kita asawak. Sakla ko man tag sakit. Ay madi awan ko matag sakit ko nam Awan nga ron na. Awan ko matag sakit. Tirikat na kat masakit ti asawak. Ag subli-subli mo ti sakit na marikrik na. Maimbagan dayta. Unay dayta. Umay ka din iwakwak na. Tamang ted iti instruction. Kun alaan na dagiti inresita na iti teleponaw. Anya man ang tangin reseta na. Yay nga ipang imbalitad kun arak. Anya? Ay, unay daytan kahaka. Nakasagana ka din. Ti hot water. Apag dengep iti rusok ka ni Alma. Tinapudot na mo inuman na. Nainom na pa yun Kahit, kumusta tirik na? Nagkalmamot ba siya ti sakit ti tiyan na? Isu nga raw nga itinyaw ti kidkidawan ti dakas nga espiritaw. Tapno lepasan nanti panangasing na ni Alma. Apay nga med nga inasingan na. Kasta talaga, no mabisinday ti arak ken pulutan nga atang. Nagloko dagitan. Ay, di kag sasawi ti kasta tamangag na. Inton kuan, si Kadin sublat ng asingan. Ay saan Diyak lakit di kayat ti maasingan. Ayan na, nagit ni inresitak. Ta orasyon na kan, agraman ni Alma. Iso nagitanda kilamisaan. Okay. Agorasyon na kaon. Tagawid akmatain. Ready. Go. Espiritum-tum, espiritum-tum. Tam-tamu, tam-tami. Samukot, samukat. Agagimbag, daras. Ay, oo, nandito kaka. Pahingay akas tananang. Jay. Kaslamat kalukwan ti aramid na jawakwak. Ay di kag sasaoy ti kastatamang ag espirito. Agdwa-dwa ako nanang. Ngamin, saan mo tamaag-agasan ni Alma? Apay katasanan. Di ka makita. Sumaya at mutsag paminsan ti kasasaad na. Makapangan pa iti adunod at duma. Kung napigsama at. Uray pa'y nanang. Mas dawak ngamin. No sa dino ti pangipanan na ka iti alalaan na nga pulutan kas kadaarak. Iyat atang na Pangyat atangan na ngay. Iti altar ti balay na mo't Altar wano dalikan. Ay jaski ka mo barok. Isu asan nga umimimbag ta sawam ta. Saan kamot ang mamatay? Maminsan pa'y ngagsakit ti tiyan ni Alma. Ipankon iti doktor. Ngam singirak na dya doktor wakwak. Ay unay daytan kaka. Kumusta ang tirik ng bakit? Mayat mamutan. Anya nga tayo na ito, sakit mo. Inasingan dak nga rod ka no, dagiti bad spirit. Uno dagiti di makitkita. Mamahati ka ka di, bakit? Una tagim bagak mat no dat duma. Una detan. Siyak, kaslam madadal pa inti ulo ka mang pampanuno. Awan ti pagdanagam lakay. Kasla na imbagak mat ngagpaiso. Unay daytan. Kunak tumat nga umimbag ni Alma. Makitam di mimbag. Agdwa-dwa aklat tananang. Ay, maditi kasta. Ang mga nintun madamdama kat agsakit manin ni Alma. Anya, Surutun tay latan amin nga ibagati mangagas. mangagas nga taaya talaga na jalakay. Kaslamat sinto-sinto.
Kasla alaltik. Kan ada dugdugyot na. Ay na di ka sumanao iti madi. Uno may kontrakan kwa na. Sara ka mabutang na nang. Jak maguston ti style na jalakay. Iso akayat ko apaliiwan. Ay di ka agar aramin barok. Ay, di mo pang panunutan ti kasta, di ka agdwa-dwa. Tila makidkid daw namat kami. Isa nasaysaya at may pankon niya almay iti ospital. Kano imimbagan? Unay daytan ka. Ay na, kilaat man na si makiti ulok. Rusok kan tiyan ko. Kasano nga rodan? Ipan ka iti ospital. Apay, anyat mapaspasama ak. Agsakit man mutan nagti sigod na saksakitan ni Alma nanang. Ay, mabitla ang tawagak ni Dr. Wakwak. Ay saanan? Agirisita man ni tipulutan kanarak. Imbag kumano da tayo timangan. Yaw awid na mag. Awun atayak atang nangarod maut. Ay, unay daytan. Ayan tayo pasyente. Napanday ti doktor. Tagtirtiritir iti sakit ti tiyan ni Alma. Orasyon ako ma. Ngam awan may. Sa bali ka di manen ti orasyon mo, Apo Wakwak. Isumat lang. Ang mabalin lahat ng orasyon na. Nga ore awan iti sangot ah. O sige nga raw, Apo Mangagas. Espiritum tum espiritum dam. Tam-tamamu tam-tammi. Samukot samukat. Ag sakit kumatap no adda agasag. Sino nga iti ilunlunod mo nga agsakit ko ma? Ay, nagiti managdakdagas. Unay daytan ka. Apay, ngayon talang yugyo ti pasyente. Pasare, agimbag mo't kami daw. Inton maminsan, saan niya paturay amadaan iti sakit ni Alma. Tamangan no naitan ti manggudas kan kuana. Uwan daw, kumusta nga iti asawak? Okay maten ta na operan. Naikaten di aprona. Urayam langan ngagsubnitipot na. 1 week ngagyan iti ospital. Kalpasan na, mabalin yun doon ti agawid. Agsubling tulangan, kalpasan ti makabulan, tapno ma-check up kan may kaniti agas no kasapulan. Agyaman ako na doktor. Saan ko ba at ilapat-patsin niyo? Uraya sino ka na kayo ti adarigarinan na umay kayo adagos. Agpa-check up kayo adagos. Inadalmi nagiti na duma-duma sakit. No anya ti makagapo, ken no anya ti agas na. San kita bulbulong kas kada tapal-tapal dito. Kinapudno na, Dok. Diskumpyado akmat at talaga ti dadya, Doktor Wakwak. Ngampat-patkin unay ngamin ni Nanang. O ita, amomon. Wan, Dok. Kat agyaman akmanan. Apay nagawid ka barok. Sino nga'y tinangbantay kinalmay di ospital? Ti kayem na nurse Nanang. Masingpot na jay. Classmate na ini. Saan ang agpadlaw nga mo kung ti kinaswitik na ito alakay? Ada kayo mo gayam best doktor? Wain baraw. Nadamag ko nga may na hospital ni Alma. Wan nga raw. Saan na nanayturan? Bimtak ti apro na. No saan anay taray adagos iti ospital, iso kumantim patay na. Lalakalang na ita. Mabibiit nga agimbag. Basta itid tayo, tikid daw ti dakas nga espiritaw. Nagdakas at talaga na itang espirito. Mangiruruman. Adon ti gastos mi karagiti arak kas kada pulutan na kiddawan na. Anda pa'y mananakid dawan na. Tapno daras agimbag ti sukat ni Alma. Anya manan ngay na tata.
Si Bubukal Akaldeng. Ha? Nagbastusan. Saan nagpatpatingga? Basit lang na ita. Nakitinadluma kas dagat. Kindawan natin si Bubukal Anwang. Manusa nga bukal ka. Laglag kamot alakay. Di nagpagsawa ni tigas tatamadusa ka. Agtubo ti ano akamool ni tamagbagim, Ruel. Sikat ti pagtubok ti kamool na. Ala. Sika lang arudan ti gapuna dandanin natin ti asawak. Di na kami pala sarda nga nadawat-dawatan ni ti arakan pulutan. Ay na, gusto na itan amtay. Ito na, Barok. Naluluwa ko. Nagano na kamuol ko. Ako yung kakpayan. Nayunak pa yan. Ay na, gusto na itan abarok. Nojak na itara ito hospital. Natay ko man ti asawak. Pinulpulutan mo gayam na gitikinidkid daw mong arak kas kada pulutan. Mangiruruman ka alakay. Awan manaknagam mo. Ay, kwa. At dalang arudan iti ospital nga grigri kat ti asawak. Kalding manan ti dawatam. Ay. Namatay ako. Si kamot gayam ti rawad iti pulutan kan arak. Adda na kadamagak. Kunam adi dagas nga espiritu anang asing ti asawak ti rawad iti arak kan pulutan. Si kamot gayam. Dr. Wakwak Palpak. Kayat mo, tawak-wakak na ita buksit mo arawat iti arak kan pulutan. Sana Barok, pangasin, mayadak langan lang iti in-intadyokan nag-apulutan kan arak. Ano, iyag ko dito iti bayan, urayan dak. Parasam, ano saan surutan ka luguban, aging kay ti pagtangam, salbag ka. Ay, unay kat nga mindaytan ka. Pakawanin dak. Ditan gagayam tinagibusan ti pakasaritaan na napolwan. Kiddaw ni Dr. Wakwak. Manipod iti Triple R Productions, isagot ka na kayo ti Jor Dramatives TV YouTube channel. Ti pakasaritaan Arapolwan. Pasikat. Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Papanamanan, Dita karuba bakit? rabiin, anyat aramidom dita. Ni bakit mo't? Inak mo't tuman audita. Anyat tan awam, Tibang kaya. anya? Kasla ka agkukutel ama pan tumanaw iti bangkay. Tapno inton siyak mo't timatay kat umaydak tumot tanawan. Unay daytan bakit? Asino ka nga'y apagtatakkunan da nga may tanawan? Ne, ay sikatak bakit no siyak timatay? Man nakigayamak nga main. Un nga rod, kan mas daawak, tagay mo amin, nga oray dagiti adda ijay, sampulanggit. Ay, unay daytan kaka. Maadak mo amin, makasugal kalaan. Ay, unay daytan. Oray lamayan, saan mo't ajay natay, wano nagminatay, tigagaram, no di ka tungit kadamadyong, jas ki abiyag. Ay, unay daytan kaka. Agasod ka lang, asod guryo. Sayang. Nay, Makanya data sumanakon tip ka, Elpin. Ay, gipar kayo. Kaot. Nakabakak namin. Gipar kayo. Manot abak mo kaya? Sangagasot. Oo, nadaytan kaka. Sangagasot na tabak mo, ari na sangita mo. Karamaba data. Sa anak mo nagsagsangit, malandingitan akla. Nagsugal namin. Sika nga, manang, Nagsugal. inabak mo. Kanya nga inabak ka sa asawam mo. Kat no naragsak ka. Normal tirupa ka naragsak, oriyan niya't mapaspasamak. Tapno mo. Padata, anaabak. Sangagasot ka di matiabak mo. Nabak ko pare ayos. Ay, 5 mil. Balak kayo. Baitong kayo. Pakaragsakam, ipan nakaabak mo. Nagkuna naragsakak. Ay, unay daytan kaka. Agawit naman lagan.
Talaga nasakit tinakam ko iti abak ko sa kasot. Ngamin, itala nga maabak iti kasta. Kanayon ang mga abak. Madlagaya, saan ka alugi? Adumot lati inababak mo, angam ti abak mo itaas, ang sangagasot ako nam. Sikagay, mano talaga ti abak mo aya? 5,000 lang. Ano kayam ti binalon mo? Ang mumutan kanyak, sana ka magisugal no 2,000 lang ti puunak. Basit na ta 5,000 nga abak ko. Basit. Takil uray itaan. Basit. Mabakak pa iti 10,000 Kada 20,000. Wano 50,000. So, ikat katawak na ta 5,000. Unay daytan kaka. Bilibak mutkan ka, Toryo. Ha? Bilib ka kanyak bakit? Ay, pagyamanan aray ta nga apresasyon mo kanyak bakit? Talagang ado bilib kanyak. Anya? Unay daytan akinapasikat mo lakay? Di talaga mat. Naragsaka kami na tao. Man nakigayimak pa eh. Anya pay? Kan nataraki ak matbasay. Laglag ka kit di ah? Agbilbilib ka kanyak. Laglag ko naman. Nagkunang agbilibak iti kinalaglag mo, pasikat. Saan apasikat bakit? Saan ka mo nga ipaspasikat? Amo ka, saan nak nga ipaspasikat ta ibain nak laglag. Panawan kang tupay ta kita at tilaing mo. Apay nga ta agturong mo't kang di ti saritaan bakit? Saan ka man namang ibabain? Ikatem ti kinapasikat mo. Ipaspasikat mo nga dut kwartam. Nagkunama ta kasta. Lumlumda ang ni Elpin, iti pan nakaabak na iti sangagasot. Idinto ta si ka, ipasikat mo pa'y, anaabak ka iti 5,000. Adagayam 5,000 mo. Nangalaam iti dayja kwarta. Ay sus, day takan. Ay unay day tan kaka. Apay aya anak, tatila may paspasikat mo. Pati pa nagsugal mo. Kababain day ta abanag. Saan nga papasikat? Ay, una na itan. Ipaspasikat ko ayaman. Nagpipigsa ka no tingiwat mo iti kalsada. Amang ipalpalastog anaabak ka iti 5,000. Amangan mo't no 5 gasot la ti abak mo. Kat 5,000 mutan ti palpalastog mo nga abak mo. Ay, una na itan kaka. Imbag ta nakapasyar kayo tatang. Damagag man no na sarong ijibalayon ni Toryo. Di matim imay itay. Apay aya. Kanong nagpatnag ngawan ni Dirabi eh. Amumatan jay asawam. Managlamay. Ha? Basta dalamay. Kuto-kuto iti lamayan. Anya? Saan aya? Ano lamayan? Kat anda sugalan? Ay, day talatan ti amuna nga aramidan. Kasaritam at asawam. Bagbagaam. Da kayon timang bagbagakin ko na tatang. Tano siyak, ulbudan nak, wanurasunan nak, maluksawak laeng. But ngam tapno sardeng na ti kalukwan na. Sapay nagpasikat. Oray 2 gasot la ti abak na, ibaga na 5,000, wano 10,000. Ang mga ibagbaga na latipod no may. Pangalaan na nga iti kasta kantidad. Dito pa'y makaigumiti sa nga ribo. Ay, unay daytan kaka. Sikan ti bangkata do ti kwartam. Sikan na. Adadumod lat kwartam. Awan kwartak. Pasit lang. Sikan tan adot ti kwartam. Agbalon ka pa iti 20,000 ako nam. Talaga may. Di sikan ti agibang ka. Ayawan na. Diyak nga rin tugod di 20,000 po na. Lalakit di 10,000 mabalinan. Diyak nga rin tugod
Manungay tintugot mo. 2,000 lang. Kinapkapan nak ni bakit sakbay arim warak. Inala namin sa 2,000 na tinaitugot ka. Kasta, ti kunana? Wano rin. Ano gayam ti makukwarta ni Torrio? Nagpasikatan ti salbag. Ayaw na daytan kaka. Patsin nyo mat, nga da kasta kwartana. Isumod gayam ti kunana di patsin may. Dito pa'y makaigam iti sangaribo. Ayaw na daytan. Manulang araw ti tugtugot na makisugal. Talugasot lang ata Anya? Pasikat ka mat, Torrio. Nay, apaya kasta ti bagbagam kanyak elpen. Kuna madakkel ti balbalunam apuunan. Agpadatamot lagayam. Dua aginggat talugasot lagayam ti bulbulsam apuulam iti sugal jas kay. Nakuna, di bakit mau? Laglag mo't na niya babae? Una daytan kaka. Apaya laglag li bakit mau? Luy baga na tipod now. Salbag ka mat, Torrio. Torrio lakay, alaan kay tinasaya at asarita Nay, seryoso ka mat bakit? Ma-hospital ka no kasta. Sa anak amaki ang angaw Torrio. Maudi daytoy apan nakisaritak ken ka. Maudi. Apay papanam. Aslamat la agbakpakada ka na mapanitinag kay sa abiyag. Laglag. Umunakan ano kayat mo? Ay una daytan kaka. Isardeng mon, tagsugal. Una, day talaga yan. Lagla ka nga ramidan. Kan ikateman day ta kinasalawasaw mo ta nagalas. Makapaluksaw. Nauma akon. Nay, madinda kita nga balbalikas mo bakit? Gapota madimot ti aramid mo. Naawatam. Unay daytan. Kayat ko nga agkari ka. Anya ti karek? Ikatemon ti kinamanagtungit ken kinamanagmadyong mo. Ken amin na nakita ti sugal akimpet ken ka. Ay unay mo ito na takimpot kanyak ako nam. Banlaagan ka, Torrio. Ikatem ti sugal kinapasikat ken kinadakes mo. Nagadumot daytan. Agpili ka. Ikatem, wano siya ti ikatem itibiyag mo. Ay ako bakit? Agpili kan. Wano tulungan kang agpili. No siya ti agpili. Nasaysaya at no ikaten nakon itibiyag mo. Kat ora mismo panawan kan. Kat saan nga ang angaw da ito'y? Sus, delikado. Talaga delikadon. Isungag nakam kan. Pasingkedak tinasaunin nurin ken ka. Nganya na lang. Ano di mo maikat dagiti banag adi na kayat ultimo mon. Papayag. Nagdadagsan mo tanti ibat ka asaw kanya kita. Gapaw ta nauma kamain. Nalawag mo't ngatan ka. Awan to ti sidsideram. Numapasamak ti panagin nadayo yung agasawa. Amak mo dagitang ibagbagayo nana. Isu nga rod nga agpanunot kan ita. Tana sa papay. Ipangag mo ti balaag. Tapno awan to ti pagbabawyam kunakmanan. Sustiniran ninno rin tinasauna. Kentulongak pa'y no aramiden na dayta. Unay daytan kaka. Umay ka nagasang Torrio. Naping sa timadyong ita. Medyo agdiskanso tayo basit para ita. Adabalaag. Narigat ni may kursong. Nagbalbaliw kan samad tan Torrio. Agdapangtan. Agdarasuno sa kileng. Pulos
Di pa ikat mapukaw konti ingungutak nga asawa. Talaga nagbalbaliw kan san gayam. Wan gayam, narigatan ti mailaksid. Gapo lang iti madyong kada tungit. Ay kit, congratulations sa ata good boy kan. Wano, palusot mo rin ta. Tawarin makukwartam. Siyak, mawanan. Tidak man tabulsam. Kan natapitakam no da kwartam. Aday di bangko ti kwartak. Kunak man no nagbalbaliw kan. Pasikat ka pa ilagayang man. Aman, aday di bangko ti kwartak. Nasay-saya at langan nga bangkok. Ngam ti ipaabak ko. Ay, ulay na itan akinasing peturyo gayam ka. Uray nagpasikat ka manen kini Elpin, okay laeng kanyak turyo. Basta sustiniremon ti saanen ngagsugal. Ken sursurwemon ta agibangko wenno agidulin. Ay, bakit? Uy. Saan kan nga agalanganen no pagsayaatan lakit di? Agalanganen ka no pagdaksan. Wala, bakit? Husto ka? Kanayon, ahustuak. Ta kanayon at ipagimbagan ti pamilyak ti pampanunutek kas may nga ina. Si kangay mat. Kas may nga ama. Anya mo ti pampanunutem a pagsayaatan. Kwa? Tungit, majong. Unay daytan ka. Toryo, di mo ipalubos aday ta sugal ti mangdadael ken ka ken ti pamilyam. Ta sa anak ama buteng amarakrak ti pamilyak. No agtali na edak iti sidong ti sugador. Ay, gusto ka akanayon bakit? Sikat ti surutag kantong palag. Ngamin, saan mo't adakas ti kayat mo ama pasamak? No di kat pagimbagan tayo mo't asa nga pamilya. Kasta Huwag bakit sustinir ka talaga? Ore asino pa tiyagdip-dip pa sugador. Wow! Kasta ti kayat ko lakay! Congratulations! Keep up the good work! O, naidaytan kaka! Ditan gagayem tinagibusan ti pakasaritaan Arapaulwan. Pasikat! Manipod iti Triple R Productions isagot kada kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel ti pakasaritaan Arapaulwan. Nalabas akin naman nagbabae. Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Nakatidog matipila diti bagasan nanang. Wen anak, naimas ken nabilad ngamen tilako ni Mina abagas. Ken naglakapay, iso apilpilaan da. Ano santang rutan nanang? Ay, nabayag aday to'y apila. Iso si kanti makipila anak. Ta mapanak aggatang ka nagiti daduma masapsapol. Kababayin mat ano may sak ng agpilpila dito eh. Kasi nung agmay-may saka ko nam, kanuriw-riw kayo. Iso nga ron anagatidog ti pila, ibagam ki den ngagmay-may saka. Kababayin nanang. Tsak am mo ida. O di makiam-am mo ka kadakwada. Na, kababayin mo ta. Gumatang aklay ti bagas. Makiam mo akit din. Makisau-sao ka ti kayat ko asawan. Anya kumangay ti isa-usaok kadakwada. Ay na anak ko, manaktak ka mat. Unay daytan kaka. Makamukan ditaw tayo nakaon. Pinanawan ako ni nanang. Ading, umuna akman, nagdardarasak ngamin. At ay ospital ti kabsat ko. Sige. Mabalinti makiusap. Unak man, tagdardarasak ngamin. Sige. Makisaritak man kabsat. Umunak man langit nagdardarasak. Mululawak ngaminan. Sige. Ay, kapsat, umunak man langan ka lang dardarasak. Sige. Ada ka mo dito'y diti nagatidog apila.
Pinanawan dakmat gayam. Ay gapot pinanawan kan. Saanan nga imaron sa tipila? Mababainak but namin nanang. Ay kagapot ang mababain ka, pinaunam amin idaan. Ay naguuyong kamat sana eh. Amom ngagdardaras ka. Isungar na panakon gimatang ka dagiti daduma ka sa pulan. Tahus tunto numalpas ti pila. Ang pinaunamot amin idan. Unay-daytan ka ka. Unay-daytan na bayagyaw na pan nagmarket. Sinawar yung samot ng tintero nga ilay aglaman baryaw. Makatawin yung matan iti palingkay. Unay mo ta makatawon na sasawa mo. Nagbayag kayaw. Awan pa serbina adwa kayo anapan. Napartak ko mangagpaiso, tadwa kami. Awan ata makapagtinulong kayaw. Ada mapan gumatang iti sida. Ada matan mapan nag-grocery. Ada matan mapan gumatang iti bakas. Ken ada mapan mangayab iti pagluganan na tricycle. Di nagparta. Kano mangibayag mo ni sanay. Apay aya? Ay kasla di mo am ti sakit na. Ha? Nagkurimanan ati kinaman nagbabain na. Ay, unay daytan kaka. Awan nga ron Nuag may sa day ta amapan, malaos, iti papanan na. Ay, unay daytan kaka. Na, nalipatak mo ton tigim matang iti pagpaimas iti masida alutuan. Ay, day jay aya. Day sarap-sarap. Saan? Diyak kayat day jay. Anya nga ron kaya pagpaimas dayta. Jay magic. Agpalamot na dayta. Alain ka man gumatang i-gestor lakay. Kitaam nga agalak trito mangkaw. Diyak makapag na baunin nak. Nabanuga mo nga men. Baunin mo ni sanay. Ay, unay daytan. Nagbayag mo ton. Anyat aramidon day tao. Abangan no napanpay lagi matang ije ilay. Ay unay daytan kaka. Pinkalasurutan bakit? Ay unay kat ngaminan aya. Si kalakuman tinapanta na parpartak ka pa ya magnangamisaw. Kaanon tupay ang makaluto ak ngay no kastoy mat. No kayat mo te makaluto adagos bakit. Surote mo. Sigurado pa. Unay daytan kaka. Anda ka malagayam dito store. Unay daytan anak. Imunadamat kami naging matang nanang. Awam mo tikadwam dito store agumat gatang. Nakisarita ni Nana Ising nga umunata ada awir na. Ora ni Tata Pablo. Nakisarita mo na paunae ko na gumatang. Ramapanpay agpainom iti kaldeng. Mabainak mo't kan aramina iti nakisarita. Isa pinaunak mo't Sa ni Tata Sintay. Samsambutin na kano ti pagluganan na. Kan nagikidaduma pa yan nakisarita kanya pauna kida. Siyempre, mabainak man. Sa pinaunak idan Ay, salit ki di tikas tao. Unay daytan kaka. Mapantayo mo't makisarabaw bakay. Sanay, anak. Kababain mo't nuusan tayo paguston di awis ni Pari Melchor. Nagsaya at medya at tao. Ay mapantayo narigat mo't no paayon ti awis ti nasaya at atao. Tano si kantumot ti mga awis kan kwa umay mo't. No paayon na kantumot. Mbala sanay anak agrobot kan. Ta mapantayo amin. Nabagaak mo't ni Trixie nga ading mouth. Imunapay kid din anapan ta saanan ang makauray. Unay daytan kaka. Ala nanak, darasam ti agrobot ta mapantayan.
Agapura kay man na una yung tatang. Una daytan. Yalanda ko niti kanag, naikarga-karga ti paper plate na lang. Mabay na ka makipila amapan agalay ti makan. Apay amabain ka kat makipila tayo mo't amin. Ni kita nakapila da amin. Mabay na. Lamot daytan. Inawis da tayo mo't. Anyat pagbain na mo iti dayta. Saan ka mo't amapan agaramulyo dita? Yala amon bakay tapno malpas ti istorya. Ay just kay. Unay daytan. Agawid ako na lang. Na, kababain. Kalpas mo unay anangan agawid kan. Makipulapul tayo pa'y muta. Makaisbuak nga rodan. Uray latanlo-tanlo ti CR dita. Makiisbu ka ditan Mabainak, anang. Anya? Ijaya kon balaya mapan umisbo. Mabainak dito. Ultimo makiisbu mabain ka. Unay daytan kaka. Makaala ka iti sakit, iti dayta kinaman nagbabain mo. Nupud-pudem ti umisbo, matay ka. Ay, unay daytang kaka. Pudpudem na ti isbom matay kan. Maurnungan iti sakit ko na Kay sumula dayta, maurnungan iti sakit. Intun kwan agkanser, intun kwan matayan. Ay, tilay bagbagamot bakit? Unay daytang kaka. Nanang, alalanak mat ni Carlo ang mga nakitibon niya itanak na kendesi. Alagamapan ka Di kababain kat no ag picture taking na daw. Sigurado nga awisan da ka makijoin. Kababain. Nanyangay ti kababain iti dayta? Kababain mo ti agmarangmang iti sangot ti simbahan nga umisam-isam. Amin mo't nga agpapicture kat umisam o di umisam ka mat. Kababain tawan mo't is-isumak. Isumam ay photographer, nagloko kan. Ay, mabainak anana. Diyak mo naman mo isumakit din. Yung kamot anak, saan mo't nga isutis isumam, no di kat umisum ka laang mo't aga po't agpapicture ka nga rod. Di pa ikat kasla ka aguuyungan nga umisum-isam, itawan is-isuman na. Unay daytan kaka. No di ka umisum, si kantulang tinakamissuot iti picture yu amin. Mabainak nga ron. Ay, unay daytan sanay. Wow, anak! Nagtaraki kan iti dayta asuot mo. Mapanak ngamin mga nakitibunyag nanang. Isa na ituyin atin suot ka. Mayat, anak. Ay, ado ti mga aram kan kababalasang iti dayta langam. Mga aramot ngay bagbagam bakit. Iso ati agaram. Patyam nga iso ti agaram. Mabain dayta. Amamagtan ti sakit na. Pagtistahan dak manan nanang. Wagayam. Umdasan ti ipaputput ko ado smile. Nagadon. Aday amot kasta kwartam. Awan nga ron. Isa parikot ko dayta. Manulaang ayat da kwartam. Sa nga ribo lang. Agbayadak pa iti pananganak ka. Sana parikot dayta. Kunak ano pulos nga awanan ti kwartam. Ada magayam. Di kamton di ti limagasaw. Kababay na nanang. Kasanon, no adan to mangipaputput iti 5,000. Alpasan na. 5 gasot la kanyak. Kababay na Unay daytan kaka. Day nga ron met agtao iti pusam titid mo. Ore 5,000 no napilpilitan kalangan ang tide. Tapno ibagadalang ano ti kwartam. Nasaysaya at mutlaang no 5 gasot. Wano 9 gasot. No isot ti anda kwartam. Nagtao iti pusam. Unay daytan. Awan lat di mo pagbabainan. Matay ka ano kasta. Unay mo't kami daytan sanay. Sani!
Chato mo, yung mga ayab kan kasaray. Ada ka kadipay di tabalayo. Sumbatam. Ay, mabainak tatang. Aliya, mabainak makipimpinok ka nita. Agidan ta na mapan, no da ka pay dita. Siyak manlaangan ti mang sungbat. Ay, saan tatang? Di yung sungsubatan. Ano saan? Ibagayo na panakon. Ay, kwa balasang ka. Napanay ni sanay. Ay, kunak na dapay dita ta. Agidan kami kuman na mapan mga nakitibunyag. Sige nga tata, mapanakon. Uy, balasang ka. Ay, sayang. Nasay-sayat mo lang. Ano nakigidan ka, anak? Nagpintas ni Chataw. Nagtaraki ka mat. Agbagay kayaw. Gundaway mo kuman. Tila sasawan niya matatang kababain. Diyan sampay kat kuman na mangaram kan kuana. O di, adyan na pintas amanugang may. Ay, dalabos ka mo lakay. Arman na lang manugang maon. Agnubya da pay kalpasan na, agkalaysa, kalpasan na, mabalin munton ngawagan iti manugang. Naydaytan ka. Ay na, makapaalyaw kayo mo't nanang, tatang. Sana dahi tati bagbagayan ta mabainak nga agarim-arim dita. Apay mabain ka ngay. Ay, di mo latultulado ni Amadaw. Agsusukuter arman na kada asawa na. Ay, ulay mo daytan. Madimot tikas day Kinapos ko ti rupa ako nada. Kinisot pa kay dardaruman na. Hanhantingan da pay ki din Malagayam. Apay nga raw nga iso ti ibagbagam at tuladan ni sanay nga anak ta. Sampol lang dayjay lakay. Tano ka sa nuti kinaman nagbabain ni sanay. Isumuti kinapuskul ti rupan ni Amado no may papan iti babae. Tinaktakda ko nanang, tatang. Mapana ko. Ay kat apag iso Anda pay la siguro ni Chato dita paradaan. Agidan kayon ton asumangpag. Iji balay da Carlo. Isus, madi, kapapain. Madamdam mga ruda na rumarak. Unay daytan ka. Bakit? Dayjay akinaman nagbabain ni Sani nga anak ta. At niya ka tilangana iti grupo na Carlo iti amin na turungan da. Matay kat ngatan iti baen nga aging kay ti panganan. Amangan no saan pa yan amangan. Saan mo't siguro lakay ta adamot ti gayom na ija ni Melben? Ay, dayjay. May sama ita man nagbabain. Lingos dayjay. Ewanan agpadadan amapan iti suli. Kasla nakuturan apiyak. Saan mo't siguro tagbabarkada damot amin? Isungaro da naturid anang anak iti bunyag. Taam muna dagiti gagayim da. Dagijay ti kakadwada ijay. Astaya. Wan lakay. Kat no saan ko mama nagbabaen, mabalin na tapay ayawidan iti makmakan. Ay, day tamanan tanday ti ulong bakit. Natay mayawidan iti lamot. Uray day tangkaka. Kunak no agpakarabii ka pa iji punsyonan anak. Nagsapa ka mo't anagawid. Mabainak nga agpakarabi na nang. Ado ti agduduma sa ngaili. Kat no agaam mo kayo mag. Ado ti sabalya sa ngaili tatang. Mga anak man pa, nanang, tatang, tanay, mabisina ka. Naggapo ka iti aglaplapusanan amakan, agawid ka amabisbisen. Kababain nga ron ti aggaramulyo dyan. Numuna kat ado ti sa ngaili da saan nga amamaw. Naidaytan ka. Kaanon to maikat mo, tiki naman nagbabain mo, anak. Amin mo ten abanag, kat kabain mo. Kasano ka laengan nga ay. Nagado, ti arimbusabus dita kadamiron, nagpupuskul ti rupa da.
Isot pa kadangdang randa ti kinapuskol ti rupa da. Ay just kay. Si kaamot tan, nalabas ti kinaman nagbabayin mo anak. Ha? Ay, Dayta nalabas aki naman nagbabayin mo ti pakataya manak ko. anya? Ang mga no adda di tanti manggodas ken ka mabain ka pa'y atumaray. Mabain ka nga glemeng, ken kang runaan na. Ang mga no mabain ka pa'y nga umangasan. Ha? Ay, unay daytan nanang. Ditan gagayem tinagibusan ti pakasaritaan arapaulwan. Lalabas akin naman nagbabain. Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Agyaman kami itin kay panang tarabay.